سلام 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 كمي تخونو خمي اللخم alright حبشة education كاخم تلمود عرفتنا ودينا جميرنا حمزلنا فليتكم اللخم باي ذا واي معالتاون مسألنا So what's going on my goodness انتاي قات إمو ماركتنا زخلو انتايو تاي تغير خيبو ما برحلو ودحاو باي بزعوينا خنزارب ماركتنا is flashed it's big red بالتعمي big red so انتاي زخلو زمصو زلو نمنتايو انتاي ترخيبو زينا خري حوات why we are red so نزينا خري كساب سبات تأخاخبو نشتي مساقاقري موزيكا خنقبرينا كم تلمد صحاتكم كأشراي نحمق alright let's get it some okay Kalai kalam tose sahabi katmesi Agum kalai kalam tose sahabi katmesi أبيد له معذري من حتى أبيد له معذري من حتى أبيد له معذري من حتى أيكر من ولا سوق الدنيا أول نمبر ريت اللايبر أولي أول نمبر ريت اللايبر أولي Ayah malane saf saf لاك بليغي نبتاش حنيغي لاك زديغي نبتا بداشغي عبيك بكسي نبتا عبزغي عول نمبر ريت اللايبر أوريي ميبيي ميبي بصرب ميبي أول نمبر ريت اللايبر أوريي ميبيي ميبي بصرب ميبي سلام زرنا على باي بك على باي سزن اشتو لك تخطو بعد مساخي اللي خبر نخي بأخمي زناي بس أحداني زناي سي سلال سي سلال سي سلال
باي نعنا باي زرعنا باي نعنا باي نعنا باي نعنا باي زرعنا باي نعنا باي زرعنا باي بك على باي زرزاني اشتو ليك تتو زرزع باي سفح راي ليس العباده حدر يا بايلا كلهم يزبي صنعت باي يا خيل لي ودو بدي صدق مدي سبعك الله يا اجدي بدي ملي يكعمتي نتي اصبح بين اياي سيحني لنا اياي سيدي وزري حفلك دمو سكن زري القلم وسكلي مسؤول دمي وقرماخي يقفح له اليوم تغني عيني يا لبسكي بليش من ابسط دمي قلني وانا نسخ علمي نعطي تدليل زين عفاني من ويلي زي اخلق اسمي شنن مبالي كلام اسمي مسؤول جميل بالماضي يتقالوا اليوم تغرب عيني فيه قعدنا شوفوني زختنا شوفوني قعدنا شوفوني زختنا شوفوني قعدنا شوفوني زختنا شوفوني يا يوني رايت كسع زعي زلك ستريس اوت مالتي بحزيره ها ستريس اوت اوكي يا مرحبا كما لكم دحند لكم تا اخذ ابز قدمي انت قول ممر شكر قل تبلي اسكبلو خمتلو مده حبش ادكشن كامصينا كوال نحوات very good ناي تسلا فيديو نشتغبر دحرت نحله تتخيلوا بتنامشت ويكم صباح. So what happened in the market حوات انتا ايت ماركتنا اقاطي موزلو اذا حتتات زينا خنملس مصينا زلنا حبش ادكشن already اتم حوات فيسبوك فولو زي تقبرنا فيسبوك فولو قبرنا هجون فيسبوك او كل شيء عن صحفينا انا ابنت what happened إلنا بزعبازي تمالي تنيوز كله فيديو إنا زي سرح نمبر اب فيسبوك بوست جرنا رايت اوي اب فيسبوكنا اي زخقات ايميزي خونا لنا بلنا كل شيء على فيسبوك نصحفينا اتم فيسبوك زي تولو منات فيديو زي كتعملنا خلي سام تايمز كنبلون خلنا يا تمال نهلكم مع 10 ساعات زي لما عندي قاطي من نازل له ماركت تمالي استات صحينا نيرنا سو وات هابن نزبل حتى مالي ترامب تايجريو ابزي اونا لا تانت بي زي انا هنقلت هجون قال نغير يلا سو فيسبوك فولو زي قبركم عند حرا لكم ميك شور فولو قبرنا از جست disabilities form yes this is me فيسبوك فولو قبرو اتي ابوسي حاضر الكان انا شاف فيديو زي تاتولو ملكتات الله زنا واحد حدش نيوز تاريخه نابو خد صحف تخلخه مالتي زياده قداميتي كال بمقصال سو let's break down انت انا break down كنقبر انت اي قاطي من نازل لز ماركت نا break down نقبر حوات okay am I sure yes share الله so نابزيا مجمريا ماركتنا نهلكم تايم مسلالو لكته big sell technologies minus 4.60 finances negative 2 بقى بحصيرو it's a big drop big sell نرئلنا so اندحر at least بحفشا خيدنا
S&P إذا أمنا الله ذكرى almost 6 تريليون بس حنيرة S&P as of لما عندي 1.45 تريليون سيل جرو حدا نت بي 4.5 بليون مالتي almost حدا فرق عن تريليون حدا فرق عن تريليون سيل جرو لما عندي ويكا 2.76 داون جرو damn it كل درينا nothing gain in here big 3 negative 410 alright mega 7 almost 786 and then top 10 there you go 869 billion my goodness so كل درينا ابل 175 مايكروسوفت 98 انفيديا 140 حدا I don't know some this one this app by the way Amazon 5 billion Tesla 140 كلتين the highest Apple is 175 billion okay overall كنري خلنا what happened the market itself like why نزبل حتى كنملس نابزيا إنا خنكيد نابزا فيديو زي أنا خنمتصو عليتي so قدمي زخونا نجر من البات تجي I don't know خندي سبعة اللهم فلو تقبرو بابي yeah alright سبعة خن بتحكم عليهم that's good قدمي زخونا نجر أحوات كلتا نجر أقات إمن نازل لهجي اتخلتا نجر let me explain this مجمرة كلتا نجر أقات إمن لانو أم ماركتنا هذا إذا ناي تاريف ناي ترامب عليهم كلا أي نجر كان ناي recession كنتها alright هجي إذا ناي لو معنتي ماركتنا سيل دولسي ناي recession ويكا ناي مودا ماركت دي for you ولس ناي ترامب تمالز قبرو انترفيو قبرو ملسته بالنازل له زين نحملس اوكي بالتعمي كبيديو recession الرئيس لازل لقيو ماركتنا سيل غير نزبل حتى ايكون نحوات مو recession زرقاء ويكا ملكتات ناتو ايو قبر ملسه زقبر زلو ماركتنا big sale of ملسه زلو S&P almost like 1.5 trillion كمون نازداك almost 4% or more no حزن زيان من البات recession ون كمتسي يخيلي جنا ناي recession sale ون كرئن خيلينا ازبلوكم زلو اوكي كورين كابزن بابكو لما عانتي سيل دولسي ملكتات ناي recession ايكونن قبر ملسه غير زلو قطبانا انتايرا ناي ترامب نايت مالي انترفيوز قبرت راح قبر ملسه غير زلو سلازي من البات داتانا هنا اندحرنا برسشن ويك انا مودا ماركت اندحر نقصل كوينا داتا نرينا صباح ربع لنا داتا انوي سوم دي بيج داتا لنا همصالكم داتا حماق داتا اندحر ركبالينا اوكي تصبصابنا اندحر حماق مصالينا برسشن كونتات اندحر بتخكل نخيدالينا you see another drop down big sell drop down كرينا so نايلو ما انت سيلجن ناي ترامب يو اوكي then alright this بلا ناي ترامبي حراي امو ازخي من البات let's say تسلا اذا almost كلتا 220 كلتا وريدا انا جوال كندزي هون دروب ترى يفلطني مالتي من البات recession اندحر زي ما تسكوينو ويكا مودا ماركت اندحر زي ما تسكوينو اذن ايلو ما انت زلو عدل not personal advice جن opportunity ناي مغزاي كدغما إذا لما أنتي توهيبنا زل عدل ويكا بسنك ترامب وريقو زلو ماركتنا اندحر recession أي متسيني زبل إمنت انتلينا خمول كسب على خاطو سريت خلاها زو it is a buying opportunity ويكا طبق عدل ناي مغزا إيه بنا زلو صباح ماركتنا كغيري خيلي ربع كغيري خيلي مهنياتو ناي recession أيكونن ناي recession اندحر كوينو ستيل كقصل يخيليو اوكي هجي جن ايرعنا ناي recession ملكت زين كتفلالي وندس يبلني وان ترامب راسلم تايقبرالو ترامب انترفيو ولا خمسي ترامب مجمرة قدام علاو انت هاللي لكم عم مجمرة حزني interest rate كورد دلي interest rate كورد ندحر كاين نجرم باول ايكون ندولي او رد خبلو مهنيات جرم باول كورد ايكلني انتاي سلازلو inflation ويكا زقبا بس تلابت ماركت الله ايكدن صباح ربع نزي اون كتملسها يعني صباح ربع تهبنا داتا انتاي دا تريجر ديبارتمنت بيسمنت تريجر ديبارتمنت حلافي ترامب تريجري بوند داون كون الله بلو تريجري بوند داون مخان حزني
okay share قبر عادي okay look this is the bond treasury bond እዚኣ ዳውን ክትከውን ኣለዋ okay እዚኣ ዳውን ማለት نحنا ኢንፍሌሽንና ወይ ከዓ ኢኮኖሚና ዳውን ኮይኑ ከም ዘሎ ምልክታት የርእየካ እዩ ሶ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባበ የለን ኣብ ማርኬት ይብለላ ስለዚ ናይዚኣ ዳውን ኦኬ ናይዚኣ ዳውን እንታይ ዝህበና let me share to other whole share ገብረኩም እየ እቲ ዕላማ እቲ purposely ዝገብሮ ዘሎ ትራምፕ ጠፊእዎ ይኮነን ኣሕዋት he is doing it in a purpose تا ኢንተርቪው ከስምዓኩም ብሕልፊ እንታይ ኢሉ ተሓቲቱ እንታይ ኢሉ መሊሱ okay let me back this so ትራምፕ ነዚ ያሰርሕ ኣሎ ብዛ ሰዓት እዚኣ ትራምፕ ጥራሕ ኣይኮነን ትሬጀሪ ዲፓርትመንት ሓላፊ ውን ቤንስመን that's how his name Chris whatever it is okay እዛ የልዲ እዚኣ ዳውን ክትከውን ይደልሎ እዚኣ የልዲ እዚኣ ዳውን ክትከውን እንድሕር ኮይና እዚኣ ከዓ ዳውን ትኸይድ ላይዋ so inflation ክምረፅ ከሎ እንታይ ኢለና ትራምፕ ሃይ ኢንተረስት ስለ ዘሎ ንሃይ ኢንተረስት ዳውን ክገብሮ እየ ንገዛ ንክትገዝኡ እንድሕር ኮንኩም ኢልና ይመፅ he's doing it one what yes በዚ ሁሉ ዝብሎ ዘሎ ምን ዝብራቕ ናይ ትሬድ ወይ ከዓ ናይ ታሪፍ ውግእ ዕላሙ ቁፅሪ ሓደ ዕላሙ ነዚ ትሬጀሪ ቦንድ ዳውን ምግባር ነዚኣ እዩ ኦኬ ናይዚኣ ዳውን ማለት እዚኣ ከዓ ዳውን እያ እዚኣ ናይ ሞርጌጅ ሬትና ዳውን እያ ኦኬ እዚ አሁን እኮ ብኻልእ ሜላ ዳውን ክትከውን ትኽእል እያ የስ ብፌደራልስ ዳውን ክትከውን ትኽእል እያ ዝሕዋት ፌደራል ሕጂ ግን ስጉምቲ ክወስዱ የብሎምን እዩ ምክንያቱ ገና ኣብ ማርኬትና ዘሎ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባበይ ክሊር ኣይኮነን ሶ ትራምፕ እዚ ደመደይ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ መልክዕ እዩ ሓደ ነዚ ዳውን ገብሪ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ናብቲ ኢንተርቪው ቅድሚ ምምፃና ኦኬ ኢንፍሌሽን ሞ ምልክት አለ እንዲ ክትብሉ ንትኽእልኹም ኖ ኢንፍሌሽን ምልክት የለን ራእይዋ ኣሕዋት ኣብዚኣ ክንመፂና ኣብ መስከረም እዛ ትሬጀሪ ቦንድ ኣብ መስከረም ክንደይ ዳውን ኮይና ነይራ ላይኮ ናብ 3.6 ኾን ዳውን ኮይና ነይራ ልክትስ መስከረም እንታይ ስለ ዝኾነ ኣብ መስከረም ከምኡ ዳውን ኮይና መሲልኩም ናይ ጆብ ሪፖርት ድሮፕ ስለ ዝገበረ ምልክታት ናይ ሪሴሽን ስለ ዝረኣና it's kind of big drop treasury bond ኮይኑ okay as of now ግን ምልክታት ናቱ ናይ ሪሴሽን ኣይርእን ዘሎ ትሬጀሪ ቦንድ ባዕሉ ኣይፅንዕን ዘሎ it's not a big down ኣይኮን ዓቢ ድሮፕ ኣይገበረን look this negative 0.098 so still like 4.20 at least ወርሒ ክልተ ዕለ 28 ከማን ሓይስመር ኣብ ኮይኑ እልል ዳውን ኣሎ so ሓደ ምልክትና ናይ ሪሴሽን ምልክት ድሮፕ ኣይገበረን 10 year ወይ ከዓ ትሬጀሪ ቦንድ so ገና ናይ ሪሴሽን ንብለሉ ግዜ ኣይኮነን እዚ ምውዳቕ ማርኬት ንብለሉ ይኮነን ኦኬ ካልእ ምውዳቕ ማርኬት እንድሕር መፅዩ ሪሴሽን እንድሕር መፅዩ ኢንቨስተርስ ናብኦም ዝኸዱ ናብ ኮሞዲቲስ look this one እዚ ከዓ ንባዕሉ still sell off allo እዚ green ክኸውን ነይሩ by the way I change it now what yes so ገና ናይ ዋጋ ናይ ሪሴሽን ወይ ከዓ ማርኬትና ናይ ሪሴሽን ምልክታት ኣይን ዘሎ ኣይመፆን ዘሎ እዚ ንባዕሉ ንህለኩም እዚ ጎልድ ንባዕሉ እንታይ ክኸውን ነይርዎ ሪሴሽን እንድሕር ብትክክል ክመፅእ ተነይሩ እዚ ጎልድ እንታይ ምኾነ ግሪን ምኾነ ሃይ ምኾነ በአንጻሩ ምኾነ ማለት ልክዕ ጎልድ እንተርኢናዮ ምልክታት ኣብ ሰፕተምበር አካባቢ ራእይ ወሕዋት ኣብ ስታት ነይሩ 25 something like that still up and down okay እንድሕር ሪሴሽን ይመፃሉ ኢንቨስተርስ ናብ ጎልድ ናብ ካልእ ይኸዱ ኢንፍሌሽን ተመፂ ናብ ይኸዱ like good economically ኣብ ዝመፅኻ ናብዚ መፅ ማለት እዩ okay so we technically ናይ ሪሴሽን ምልክታት ኣይንርእን ዘለና
ምናልባት ክርኢ ንኽእል ዶ let's find out መዓስ እስኪ ጽባሕ ሪፖርት ኣለሃና ናይ ጆብ ኦፐኒንግ እንታይ ክመጽእ ጽባሕ ክመጽእ ሓበሻ ኤዱኬሽን 7.6 ሚልዮን ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ረኺብና ብዝሓለፈ ኦኬ ናይ ሕጂ ኸ ኣብ ወርሒ ክልተ as of now ናይ ጃንዋሪ ኸ ክንደይ ክንጽበ ኢና 7.7 ይብለና ኣሎ 12 ማለት እዩ ባይዘወይ ወሲኺ እዩ ዘሎ ገና ኣይቀነሰን alright ኣብዚ ጽባሕ ድሮብ እንድሕር ኢና ሓደ ምልክት ኦኬ ገለ ክንብል ንኽእልና ድሕሪኡ ብዓብዪ ግን ረቡዕ ንህለኩም CPI ዳታ እንታይ ንረክብ ኣብዚ ንኣብነት CPI year over year ካብ 3.0 ናብ 2.9 ይብለና ኣሎ እዚ ቢግ ድሮፕ እንድሕር ኢና እንድሕር ናይ ፍርህር ኢና ኦኬ one of the sign alright inflation ከይድሎ then inflation ድሕር ከይኑ then ሽዑ ናብ recession ክንብል ንኽእል ኢና then who's gonna come Jerome Powell is gonna come sure Jerome Powell ከዓ ክመጽእ እዩ ስለዚ ኣብ ከሎ ክጠቕሳ ልክቲ ስሕዋት consumer inflation ትጽቢት ንዝመጽእ ፎርካስት 3.0 እንዳተጸበና 3.1% so inflation ኣብ ማርኬትና still ከም ዘሎ እዮም ዝሕብረና ዘሎ ኦኬ inflation እንተሊ ማርኬት እንድሕር ኢኮኖሚ ወዲቑ ዳእምን stagflation ክርኢ ንኽእልና ደስ በለ maybe but it looks like no so inflation is still ኣብ ማርኬትና ትጽቢት ንህለ ይብሉና ኣለዉ ረቡዕ ከዓ ክንሪኦ ኢና ክንደይ ክመጽእ እዩ so I don't see any ማለት I like this calendar by the way this is እዚኣ ጽፍፍቲ ገይራ ተምጻ ማለት ኣብዚ ዝመጻና ኦኬ last week ክመጽእ ከለኹ last week ክንሪኦ ከለና ጆብ ንህለኩም ናብ ማርኬትና 170 እንዳተጸበዩ 151 ኣድድ ኮይኖም ኦኬ ቁርብ ፈሪህና ግን unemployment rate ካብ 4% ናብ 4.1 nothing big ኣይኮነን እዚ ይሕዋት unemployment rate ካ at least ናብ ኣዝዩ ቢግ ክኸይድ ክቕጽል ኣለዎ ሓደ እንደገና GDP ንህናውን ክልተ ኳርተርስ ኔጋቲቭ ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ so እዚ ዝገብሮ ዘሎ ትራምፕ ረሲሽን ከምጻልና ይኽእል ዶ ከምጽእ ይኽእል እዩ ግን ካልእ ዳታ ዋላ ሓንቲ የብልናን ረሲሽን ምልክት የብልናን እዚ ዝገብሮ ዘሎ ግን ከምጽእ ይኽእል እዩ ፕላስ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ጀሮም ፓወል ወይ ከዓ ፌደራልስ ዝገብሮ ዘሎ ብሰንኪ ታሪፍ እውን ከምጻልና ይኽእል ክመጽእ ይኽእል እዩ ሕጂ ሕዝኒ ክመጽእ ይኽእል ክብል ከለኹ ግን ምስ መጸ ሽዑን ፕራይስ ክህልወና ወይ ከዓ ማርኬትና ዳውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ግን ናቲን ናይ ረሲሽን ኣይኮነን it is only ምስ ናይ ትራምፕ ጥራሕ እዩ ዝተሓዘበ okay so if we see that as of now semi fed እዚ ኩሉ ወዲቑ ከሎ ንህለኩም ራእዩ ሕዋት ልክቲ ስሕዋት well ማርኬትና ክሳብ ክንዱ ድሮፕ ገይሩ ስታክ ማርኬትና ሲ 96% 96% rate cut on March ኣይገብሩን እዮም ብለና ኣሎ big drop ኮይና ረና S&P almost ልዕሊ 1.1 ትሪልዮን ሎማዓን ሴል ገይሩ how about May 7 hey still May 7 كمان rate cut የብልናን 50.09 ኣሎ still በትዘሎ hold ዋ ናይ ረሲሽን ምልክት ተዝኾን ነይሩ ማርኬትና ናይ ቁጠባ ምውዳቕ እንተዝርኢ ነይሩ እዚ ንባዕሉ ምስ ተቐየረ ቀጥታ ቀዳማይ እንታይ እዮም ዝገብሩ ምልክት ማርኬት ምውዳቕ እንድሕር መፂ ቀጥታ ሬት ካት ክጎዩ ኣለዎም ጀሮም ፓወል ፌደራልስ እዚ ካት ገብሮ ኣለዎ ዋላ እንተ ዘይገበርዎ ግን ማርኬትና ከርእየና ክኽእል ነይርዎ we don't see any how about June yeah we seen it June it's a big rate cut ከም ቀደማ ነይራ what yes ስለዚህ እንድሕር ኢናዮ this is all ነገር why market drop ኮይኑ ዝብል it's just fear ናይ recession fear ክመጽእ ይኽእል እስታት ዝብሎ ዘሎ ግን no sign ናይ recession no ምልክት ናይ recession ወላ ሓንቲ የብልና so
ምልክት ናይ ርስሽን ድሕሪ ዋላ ሓንቲ ዘይብልና ኮይኑ like down is almost 900 point drop. My goodness, look at this hat. Like what is the US mark? Almost 900 drop. That's a big. So ملك زي alright كلنتن index bull and down كن زي نايلو مع أنتي down coin وزلو ناي Trump خا أنت إز قبر زلو he wanted down the treasury. Look this hat where we are speaking even in that زاربنا خلنا نهلكم why 10 years like the bond is up again. So it's like if recession in the zone like three lahum zay lama zalo okay recession concern the zone we can see this plummet down but nothing no market na فرح يطرح زلو alright انت ناب احمد اذا انترفيو مري انا بحساب market na according like CNN business ina we are like really in a fair ina zalna afrihina zalna extreme fear ማለት እዩ kind of 15 አለው yeah እዚ ኮ ድሮብ ኮ like ኣብዚ ነሩ ናብዚ መጽዩ market ኣብዚ ኮ ነሩ look this January almost negative ነርና ጥር 13 okay extreme fear let me go with this is I like this look this December ምክንያቱ wasn't here like it's right is about in here so technically in the heritage volatility رئينايو معاس هاي نيرو look this معاس نيرو زي أغسطس 5 ناي جابان sell then as of now ناي December rate market نا time سكونا easy December 17 نحنا أي نقرط أنينا خلت تجزي أنا نقرط مثلا جيروم باول مسمى هاي نيرو VIX 27.64 نيرو as of now we are 27 like extreme fear مالج well ناي أبزين حرتي ترديكم it's easy in here أبزيس easy in here the best ever like this VIX is about 2786 كل شيء عند volatility ناتا أبزي أخطر واحد سبلني أوكي still جنا بس إحنا نزلنا أبزي نهلكم تريون لهم ده أجزيه ورح 10 تخلط على 10 شو عته أبوز نبرو جزيه 27 أبو still جنا بس إحنا لنا almost the same علينا أبو still we are like way high end إنا بس إحنا نزلنا أوكي أبزخ أنا جزيه زيجو أنا شابان نبرولي so أنا بخير زي أنا زي high مالت ماركتنا قلولاو هاي كوينلو of course big sale of هالقات إملو so زيجن نايرسشين ملكت هايكونن أنت أيد على نايم أنت أيد على زغل تقلت أنا أنا حكارس ولا نايم أنت أيد ملكته like let me show you this is what where is it let's listen together in here what he said انتايلو so كرمنا أمساي اندحر منالبات ازي رسشن ايام صوني داتا انا هنا تصبق اندحر كينو my goodness this is the best opportunity buying opportunity I'm not saying Tesla gozo I'm not saying Apple gozo Tesla ناي بعلا لوا فيديو بين اخسر حيد حان what he's doing Elon Musk مالك حفشاو كن ازي سيل زي منالبات رسشن لحر زي ما تقلنا خينو this is buying opportunity okay انت ايجر ترامب بقدامي تمالي سنبت تايجر almost 6 weeks now and I hope well almost should someone get now okay let's see what he's hoping we can continue to go like that we're at a very rapid pace we have to make so زودقت نتبي نبزي احمد اكم almost more data point in there Gabe Evans just cast the deciding vote to set up cuts threatening healthcare for nearly 80 million Americans, cutting Medicaid and making healthcare more expensive, just so billionaires can pay less. Tell Gabe Evans, stand up for us, not billionaires. This is what Ivy League universities you can get into with a 3.6 GPA. 90% of students and do it. They did it when I was president. What happened is when Biden time, it takes a little time because what we're doing is very big. Are you expecting a recession? There's worries about a slowdown. You've got the Atlantic. And that clap was led by Pocahontas. I saw what you said. And I want to ask you about Ukraine and the blow up the other day with Zelensky. Let me stay on the economy for a moment because there are rising worries about. All right.
she's saying let me say in the economy azia raiwa kabzia mawdata naizia ናብ ኢኮኖሚ ሕቶ ያክመጽደላ እዚያ ስታክ ማርኬት ና ድራብ ዝገበረተ እዚያ ካብዚያ ዝብላን ሰንተን ስትራሕን ካላ ኣይኮነን ኣሕዋት let me see if we are together ሰምዑን እንተልይኹም please ሰምዑን እንተልይኹም okay listen. About a slowdown. You've got the Atlanta Federal Reserve saying we're going to have a contraction in the first quarter. يعني Atlanta Fed انت عملهم ابز حلفه اب Q1 ابز كوارتر زي مالت ور حدا ور حلته ور ثلاثه زمت ريبورت او ور 4 ገጽ GDP ዝመጽሲ ኮንትራክሽን ኣለና ስሎው ዳውን ኣለና ኔጌቲቭ ክመጽ ይኽእል የሚለውም ትብል ዘላ ስለዚህ ንስኻሲ እዚ ዘምጾ ዘሎ ናይ ዝገብሮ ዘለኻ እዩ ዝገብሮ ዘለኻሲ ከምዚ ኩነታት ክፈጥር ዶ ንዝብል ሕተይ Look, I know that you inherited a mess, and you said that the other I've only night. been here. But are you expecting a recession this year? Like, إذا عمزي recession تتصبدخا. By the way, أبت كل تسمعكم ما نسخة هبتام كسبت تسبيكا economistي business اللوم واقع خمس قبر زلخا بزحة إيلاتون. Listen that تتصبدخا. Listen this. I hate to predict things like that. I hate to predict. مالت you know as you أصلاً نز كم زخبلة خجموتس بتعمي as يحمى مخانيز قال زل okay yes he's true. There is a period of transition because hold on listen this حوات there is a period of transition مالت ناي ملوات حزوا زيانة بزيا ناي ملوات جزية ينازل لنا so that's why Trump purposely زجبرو زلوا علامة okay hey ممحدار بايدن ازي هبكمنا دن ازي مسمصخمنا نتنسخم زغبركم مقع زي that's his word نعناغا خنقيرو اندحر كوينا نابكال ناي لوط خنر اندحر كوينا رايكو تا ترانزيشن زبلا زلو تا ناي مقيار لوط زبلا زلو نغرات بزح نغر هابن كم زخون يزغلصلنا زلو look this ازا كونسبت زي اوسد واحد so نمين بلايم يقبرالو ترامب نمحدار بايدن بلاين يقبرمالو inflation غيركمنا ماركت اوديكم زي ገንዘብنا هيكم خطا انتاي زي بالكساب هجي بايدن مسبلي اوكي دن نعون دحر كنلوطو خوينا نحنا حدش بوليس سلا زخنا نوتي سخم زغبركم مغعزه كنلوطو اندحر كوينا يزبلا زلو كنلوطو اندحر كوينا يا ماركتنا ريسيشن كر نخلينا يزب زلو ماركت كود خلي بلال سو اندعم زغبر زلو ابزي حزوا that means نتا interest نابنت interest قنس اندحر كوينهم they have to pay in the market كمص لهم interest مقناص مالت pay in market قنزا خمس قنزينا يزلنا قنزاو مالت نجارات inflation كورديو وال interest كورديو by the way my portfolio is لعل خلت 100 شح دروب جيو as of today لعل خلت 100 شح دولار يزبلكم ذلو my portfolio is drop as of today لعل خلت 100 شح دولار that was really pain but still I'm okay because what we're doing is very big. We're bringing wealth back to America. So what we're doing is we're doing very big. Okay, we bring the wealth back. Okay, have to America back and go bring. Okay, all right, Trump. Then, why do you pain us, my friend? We are like really drop a big drop, malati. So, eta naim محللاف جزية زبلازل رأيوا السنة naim محللاف جزية كسب مع السجن متعتلكم أنا أبدأ أخذ لخناتي personal opinion كهب إحوات كسب إذا Q2 مفارق صور 4 ورا حموشته we will have this pain حزني كسب ورا 4 ورا 4 already قبل ما نلزم له سندي ورا 4 قبل ما نلزم صي maybe ورا حموشته قصو كال وين نخري كال ترامب نخري شو ورا حموشته ورا شدة كال ترامب نخري هجي ترامب أيكون نري زلنا هجي هي ترامب زقبر زلوا أب economy بزح كريدت كباي مالتي ترامب هجي ترامب زقبر زلوا he's doing it بازي مرج حزوز مسئي the سرح زلوا that's is he's doing it so نحنا بزح نجار عبي نجار نمسء سلا زلنا أنا خوف نقبر زلنا I hate مالتي نتو recession بلاد أنحيو نسخ قمت عيدلني of course recession كأتونا I hope not مالت so كقاتم يقول له yes كقاتم يخليون listen Okay.
That's a big thing. And there are always periods of, it takes a little time. It takes a little time. Yeah, there is some period always like, it takes a little time. So we will have, إحواتي, still, أنزا خمزلنا إزقلت أنا زلو. He's doing it this. Like, أنا بقلت إزقبرو زلو. So أنزا خمزلو, of course, drop قبري, كابز تحتون drop قبري خلي, رسيشون كرين خلينا. Then, ناي ترامب مقلباتنا عند اللي حنا. Hey, I am done with tariff in the حري لنا, our rally is gonna start, مالتي. But I think it should be great for us. I mean, I think it should be great. It's going to be great ultimately for the farmer. You know, don't forget, I made the deal with China on the farmers where they had to buy $50 billion worth of product. 50 billion from 15 to 50. Did they and it was follow great. up and do it? They did it when I was president. What happened is when Biden was president, they didn't buy any longer. Yeah, because there was nobody to call them. I used to call President Xi. I said, you got to do me a favor. Can it, by the way, thank you. Good time to buy stocks. Yeah, that's painful. I know. Okay, سمع على مش. Okay. اسكي بمحارينيا ترجم بس كنت أترجم ولا ينتهي بزل انتازس. تعرفوني زل. Favor, you got to, live up to that agreement. And he was great. He did. Before you came into the Oval Office the first time, you were a very successful business. Listen that question أحوات. قدمنا بأول أوفيس متاوكا like White House متاوكا نسخة successful دخونكا business man هاتو لا. Listen إزي أنا تبزي أحواتي. This man, very successful real estate executive, and a lot of people said, "Oh, this is the business president. This is it. He's watching the stock market. He knows all about. He doesn't want the market to go down. And now we've got tariffs, and the market has been going down." Well, not much. I mean, in all fairness. Come on, Trump. It's like, what do you say? I know we got a big drop. We lost almost like $1.5 trillion as S&P index. What do you mean not much? It's a big match. Go Tesla, find out. 50% down. I know Tesla and S&P is yeah, S&P even like almost as of today, plus night never should like almost 8% down. What do you mean not much? It's a big drop. You said, look, we're going to have a disruption, but we're okay with that. Is that what you meant? The stock? Yes, this is the point. Little disrupt كل night. Like قرب شجرات تعجر ده ورح سلسة ورح بعد. Believe me or not, كور حموشة we're gonna be see another Trump. انتي خمسة تلكم two good news كمسي. بجمرة tax cut كمسي. tax cut من corporation cut جبرلني then cut جبرلني ده حركين. I know Congress كل يسوق حلف له yes. So tax cut is a big. نبعلونا interest نايولد مقناس is a big. They're gonna happy. على تسلا they're gonna happy مالتي. So good thing is coming back. He's not gonna end Trump busy, economical wise. I know أكال على زي الرخبنا policy of immigration, of course, the worst person مالتي. Abdigan, to me, I don't think so. Market na ended con up with Trump. We will see the rally. We'll see the big. We will see the vision. We'll see the million and millions of market for sure. Again, the pain is still another allo more kamzallanat anza is gals anazallo. Market going down was the disruption. What other disruption were you alluding to? Look, what I have to do is build a strong country. You can't really watch the stock market. If you look at China, they have 100-year perspective. We have a quarter. We go by quarters. That's true. And you can't go by that. You have to do what's right. What we're doing is we're building a tremendous foundation for the future. Tremendous foundation. Yeah, like I like it. I like the point of the Adam Tab. But the stock market راح يكون نكون غير كتبنا بخالق لنا بهلاي. So زخاني إشتي نجزي بهلاي. So بقدر حتى نقول لكم حياتكم نيركم. Is this like أنت خون نزول بعد? No, stock market is drop, but stock market drop مخانم مالت كله قطباوري مالت يكون nothing ولا كله ولا حد سبالله. Like housing is good, and then كله market is good, and then retailers do the retail sale نبعله سبالله. So market is سبوا زلوا. nothing ملكتات غير عين زلوا. Stock market is big drop مالت. زيجن stock market drop سلزخونه economic كمرحة خلده نبرسشين. Yes, of course كمرحة خلي. سنن عبيت كامبانيات نسن لاي اوف كجمران صراحه سقوق زمران صراحه ندح سجر اتاو يلن اتا دحر تسقيكا اسبند تقبرنا اسبند غيركا اب دكان دي اب كالو كتحشاي تغلنا انت زي حنسشكا اتن دكان بلن تخال بلن ገንዘብ አይረخبانن نساتن كا حساب كسوق عندن رسشن كمرحنا خل ستاك ماركت اوف كورس
ምናልባት ብስታክ ረሲሽን ክርኢ ንኽእልና ብኣዝ መራሕትና ኩሉ ኣብ ዕንወት ክንኣቱ ንኽእልና I don't think so ግን Trump he know what he do and then like you know all wala ኢላኑና ስለ ዘሎ by the way ኩሎም they know what they do so ግን እዚ ከፊቶም ዘሎ ክሳብ how long paying ግን ክርኢና Everything's been taken away. We don't make ships anymore. We don't, you know, you just saw one of the biggest shipbuilders in the world, one of the biggest shipping people in the whole world. In the Oval Office with you. In the Oval Office. He's announcing a $20 billion investment in the. This is the point. Let me share this. I got it. Let me bring it. Where are you, Oddus? So, technically, Nazia net busy as a girl as a law. Okay, here you go. Nazia, look this what. He's explained this point. Thank you. Misai invest gboru. እዚኦም ኩሎም ሲ ካብ ደገ ኣብ ዩኤስ ኢንቨስት ገብሩ እዮም እዚኦም ትሪኦም ዘለኹም ሶ ንዑ ምሳና ኢንቨስት ገብሩ ንሕና ቢልድ ንግበር ኣባና well what do you think ደስ በለ like USA is going to be monopolized ኾኑ ኮላ ባዕላ ኩሉ ትውንኖላ ኣብ ዩኤስ ጥራሕ ድሕር ኮይኑ ያ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንዑ ታክሲ ኣድቫንቴጅ ክበኩም ሕጂ ብክልተ ነገር ዝሃስዮም ዘሎም ሰዋዝያትም ኦኬ ንብረትኩም ኣብ ደገ ሰሪሕኩም እንድሕር ናብ USA ከተምፅዎ ኮንኩም 25% ታሪፍ ክትከፍልኹም let's say ናይ 1 ሚሊዮን ንብረት እንድሕር ይመጽእ ነይሩ ቀደም ሕጂ ግን ነታ ናይ 1 ሚሊዮን ቀደም ትመጽእ ነብረስ 1.25 ማለት 250 ሺህ ክወሰኻይ ኦኬ ሓደ በዚ ኣለኩም ንዑብ ዝመጽኡ እብለም ኣላ ሓደ ካልኣይ ነገር ከዓ ኮርፖሬሽን ኣነ ስለ ዝቆርጾ ካብ 21% ናብ 15 ካስ ስለ ዝገብረልኩም as a corporation tax ንዑ ምሳይ ኢንቨስት ግበሩ እዩ ዝብሎም ዘሎ like his ነዚ ኣይ ፕሌስ ገብረላ ዘሎ well do you think እዚኦም ንኣብነት purposely invest ክገብሩ USA ኣለውኩም እዚኣቶም ማለት እዚኦም ብሙሉኦም ንኣብነት like 14 ቢልዮን 20 ቢልዮን 500 ቢልዮን almost like ኣብዚ ጥራሕ ንህለኩም ሲ 1 ትሪልዮን 1.6 almost 1.7 ትሪልዮን ኢንቨስትመንት ናብ USA ካብ ደገ ካብ ስዑዲ ዓረብ በል what others ካብ I don't know ካብ ኩለን ማለት ካብ ሁሰን ሳጃ oh yeah the semiconductor ባዕሉ ማለት so ካብ ካልእ ዝመጽእ ዘሎ ኢንቨስትመንት ናብ USA almost 1.7 trillion investment እንድሕር ናብ USA ኣትሎ big እዚኦም ክንደይ ሰራሕተኛ ቆጽሪዮም እዚኦም ክንደይ ቢል ክኸፍልዮም ሕሰቦ ኣብ ቁጠባኻ ቀረጽ ታክሲ ከፊሎም ከዓ ክንደይ ከምጽዮም so እዚ ኣይ ዝጻወት ዘሎ we are building come to USA is ዘሎ all right let's see this all right stop that ንዓይ ዝገልጻ ዘሎ ሕጂ United States, which he would have never done except for this. But look at this, Honda, Toyota, they're all coming in. You take a look at what's happening. The chip maker, the greatest chipper, Mr. Wei, the biggest in the world by far, is going to spend $200 billion on making a massive plant to make chips. So that's your message? Build it here? Build it here. Yeah, your message is building here. That's it. ንዑ ኣብዚ ቢልድ ግበሩ ወል እንድሕራው ቢልድ ጌርኩም of course CS ተጠቀምትናቶም ንብረትና ኣብኡ ቢልድ ጌርኩም ኣብ ካል ናብ CS ከተምጽኡ እንድሕር ከምኩም ቀረጽ እንገብረልኩም 25 ወራ ክትሪኡ ኣኹም ታናይ ቀረጽ ወራ ካብኡን ላዕሉን ክትከይድ ትኽእል እያ ዝብሎም ዘሎ so is that true that's what they doing yeah that's why by the way ናይ semiconductor 200 billion ዝብሎ ዘሎ እዚ the messy one still up to Azraahwa Yelan again it's coming 1.7 plus this 200 نحكينا almost 1.9 trillion almost 2 trillion hon kab degge nabi SA nay degge nay kal zegawan abi SA mesem invest gobru nhralem advantage of taxing kalen that's going to be a big my friend 2 trillion is a big money no tariff yeah The public companies want to make sure that we have clarity. After April 2nd, when those reciprocal tariffs go in, is that it? Are you going to change anything after that? Will we have clarity? Okay, that's a good question. Clarity, ማለት ንጽርነት የለና ኣሎ ወርሕር ባዕተ ዕለት ክልተ እቲ ናይቲ ግብረ መልሲ reciprocal tariff ትበሃል ወይ ከዓ ግብረ መልሲ ሓንቲ ሃገር 25 ናይ US ንብረት እንድሕር 25 ቀረጽ ተኽፍላ ኮይና
حزوا لعمنا ذا تليفون زي أنا بالله بيأس تهانيت تسريحة ناب كندا دخن كندا ندحر 25% تخفل أخوينا نزيا أنا خان 25 نات كان برتك 25 كجبري so the worst تازجدت معلتون أبريل كل تخت مستخليها ورح 4 علت كل تخت مستخليها تصبوينا عهوا غلطة نقرنا نصبه ناي مكينا نسلاسة معلتي هيبوهم زلو ناي مكسيكان كندان شعون كجبري واو big one اوكي زخلخا نحنا زخفلانا ناي اس برودكت زخفلو نحنا خو خنا خفلناها ورح 4 علت كلته that's why ولا تمالي فيسبوك تعرف كله حساب ورح 4 علت 15 يزقلوا لا زيك كله يخل يزب إليه معناته ورح 4 علت كلته انت كم تسالنا ترامب we'll see what happens that's a big day صحوان maybe كساب اوجن سممعك في التاريخ اللي هجب زمان كنت في التاريخ اللي مسيلكم كلن كسام مع خل هي انا نبرت ناي امريكا عند حرام تسالي نبرتنا امريكا خوردلني انا 5 قبرلن انا 5 قبرلن انا 5 قبرلن لن كسام مع خل عن مس امريكا ونكششن في التاريخ اللي كنو جن عند حر سممع انت زي تفاتير جن تا قبره ملس زبحال قبره ملس شعاخ قبراي so stock market not gonna happy no it's gonna be tank again but حزني كساب اوجن سممعك في التاريخ اللي maybe big days زيك تكون تخليها صح بقى big days زيك تكون تخليها so إذا خلوا زبلو زلوا جن رايوة تانت بوح زبوا نجارات فاكتوريات كامبانيات نبي اسمت نبي اسمنا خدخلها ما يجنس اوكي look this ورح 4 على كل شيء تحطوا زلا كابوس كلاريتي لكاري حطوا حزني كابو خنت تقبرها كابو تودخها الى حياتها زلا تعمل زب زي ازم اللي صح رايوا الستاك ماركتنا مور زحاسيتنا ابزي اجزم اللي صار رايوا We'll have a lot, but we may go up. look this we will have a lot بزح نجر علنا we may go up what Trump what do you say Mexico Canada كو 25% خاجر كلهم تمالي عندنا خاور 4 علت كلتون ندحر زخونه سممع انت زي مصيون we might go up تبلالها اوه yes that's what it is so clarity يقولون بقى نابي كم نخيز لنا ماركتنا ستاك ماركتنا خا ايفلطن زلو ندحر ستاك ماركتنا ازيك خوني نو ور 4 علت كلته انا قبره ملسي مسكبر كاو ايقبرني انتلو ستاك ماركتنا قيح يكون ريد يكون جرين مهون لما عندي جن تايلو we don't know yet كابد خيدنا يزلنا نلعلو ممكن كاين نخلينا يزلنا نزلو حوات that's the worst With some tariffs, it depends. We may go up. I don't think we'll go down, but we may go. look this I don't think we go down I don't think so we go down but we might go up what كابزن نلعلي غير كازلها yes أنا أتريفنا لا يروح بكون قال إخوانه that's what it is Go up. But they have plenty of clarity. They just use that. That's like almost a sound bite. They always say that we want clarity. Look, our country's been ripped off for many decades. For many decades. أقول لك عزمت أنا ترى واحدة بقى كتمان أو هاجرنا سوري هاجرنا سي بقى جنزبات هو سيري نبزح عمتها هجي حسينت كمول سلني okay that's the point هوا Is قبل زلو over long term خنتا خمس like long term is going to be a game change let me tell you this long term is going to be game change but it's policy it's like diplomacy زبهال مست you know مست كبابي خازلو كل شيء عنده يالو اب economic المهار كلنا احنا اب business المهار كلنا let's say اذا نبرزي عند حراب China تسرح خوينا China عند حرناتا specialist خوينا let that China do it مهنياتو بقى specialist بقى تود is بلكا then نسخة من البعض ناتكا specialist زي أخذ تخلي أبي أسه then نسخة specialist خا بزي أبي أسه سرح منات النزانة China أنا خطرك بزح تعريز لك بزح جنزب خواص أتكبر already specialist اللي زجبروا أصله تمكروا then نسوم specialist غيرهم مستمكروا هاي مسكونة then كاب China كم سدد كوينا نبغى تمسك مالتي import خوان so أبتز إذا خفل زلوا trade وكأنا يقرأت ناي تعرف أبزي تشجرت في التردل هجي أنت أتكبر زلا يسه I don't care نبرتكم تسردكم ما تصبوا أي سردكم ما بعلهم فوض بيرد ثم عبيت كان بانجن نعو أنا خقول لكم here كنت أخذ ترشعوا أبي أسا inflation في الطريق
he know that نتي inflation كا كم يقدر control قبره منالوات كن we'll see. That's the worst thing. That's why Jerome Powell ويكا federalist كا زي أم تطولهم زلوا. Okay نحنا بحزر نبرة كاب China اللي حركنا متزين خل كوينا anymore. That's that سر حب China نبرة أجد داس نحر كوينا. أبي أسن نحر زين رهبا خوينا. What are we gonna do? أبزي أنا نسخهم نحنا كيف تنا خلينا ناي أمريكا نبرة كم عينة نجزينا. تنا أمريكا نبرة كم تنا China price نرهبين خلينا. So he don't care. He's a billionaire too. I know that. Then the money spent is in here. نحنا spend قبره نعنا بعلنا ننفسنا زعينتي. جن other way campaign كيف توانا بايك متعين أبي أسي invest قبرين. كم هانت هاجر كتير برتقول yeah strong economy اللي حركنا هانت هاجر that's why ESA is doing it. But زي نخب كندي كخيلنا خل maybe it's not smart idea. فإحنا قلت China ون كتعمل لنا تخيل يعني أسرع عبلي لون كت حلفة تخيل can China doing the same way? Yeah, she can do that. That's the king. مالتي حواد. And we're not going to be ripped off anymore. On the tariffs, what are the automakers going to do for a month? I mean, you say you wanted to help American automakers. Yeah, I did. You spoke with the three. It's a transition period. Okay. And it's a transition into April. And after that, I'm not doing this. I mean, I told them, I said, look, I'm going to do it this one time, but after that, I'm not doing it. They called me and they wanted help during this little transition period, and I gave it to them. Yeah, ناي ماكينة أنت يوصلكم almost $10,000 كوسا بحنت ماكينة like إذا مكسيكو مكسيكو كندا معد مكان زمت أنا بزعدي مكان بتعمين خبرة سلزي نعد الهبكم الله كسب وراه بعد على كل تزلوا عد الهبكم الله سقاب شو قرط أجبرني صدلك هجي ماكينة جزاز عينت مالتي لأن عندنا مكسيكو هنا كندا تجزكم كا قال إذا عبلت نحنا نشتري برودكت ولا ما عادنا خاب مكسيكو نمس مالتي 25% كونوا صغيرين. Let me say this. حنت موديل 12 باك عند 10 قرشين الشتا هنا هجي almost like 25% كتوسخ هسا. So 20 قلن يا خشيت على عداقة. 20 كلتن like 20 4 20 5 قرش مزيا. أنا خجمر كله بيزنس ب10 قرشين شتا أنا برناس ب10 قرشين شتا لنا. هجي خاب بسنك ناي ترامب ناي مكسيكو نبرت يا زارب زلهم. بسنك ناي ترامب عند 25% نعاء توسخ و then ناتكها نتا 25 كا 50 توسخنا قدم بروفيت قال لي كاي رايت 25 نتاها almost نتا 25 كا هاب كا توسخها almost 40% نقول اذا ايتم زي انا ب 24 20 5 كنت مزيا can they buy it من يخسب زي consumer انا خجز اخذ له قصتي عند حركوينه انا خجز اخذ له قبل عند حركوينه انا ازهسي then technically price وسخ الله what could be that happen that business alone, small business alone, the assets alone, hey, his assets gonna be high, no matter what. Oh my goodness, why? That's how it is. So, can Ezekiel hold? No, he cannot. That's why Jerome Powell, he don't do nothing. Abs go Rosello. نجزيو علق في الأرقام زخالي مالي. سلوز تا ايتم شعوتها كان مكسيكو دمس ايتم انت اخي قبرات سب تبزي زلو سلو تخبر اوريدي ندحرنا يسي كما عينه تمثليا وي كاون حسر تخون انا تحسرت اخي ستا ايتم تاع مكسيكو ايتم شعوتك شي تخليا نابن انت زي تشيطا ريفيننا مكسيكو خو قدلي مالت كدمس ايت خلنا تم كامبانيات كم مكسيكو زمصو امبورت غبر كمصو ايكولنم دن كايفوتو تا برودكت تا نبرتنا امريكا زلا خما عينت نسخ الشيء ده مالتي. That's his target and then his plan. Is this الوا نقولنا of course inflation price ناخذ سخالي وقعدت نبرتنا ناخذ سخي نحنا خيرنا نعدك وخبرنا يخالي جن for how long we'll see what happen. All right, this is all. I know no فيديو تزاري بحوات انت ايو واين إذا بالحتة بتخكل كل من لسه سلزلنا أبز قصل ناي تسلا فيديو بيناون كم ساعة فتنة يا جن بزي تراهلنا let me say this بزي تراهلنا زلنا ستاك ماركت يو قلمله بليس حوات كاين شيء قالت not personal advice أكون كل شيء نخلينا أنا خم تعانت وزولكم العلاقة التميت شح drop غير لنا تي portfolio. This is really pain, right? Big money drop. But
nothing to say. Like all the market is giving what I can do, nothing. Then what I'm doing is I have to add more shares mality. So now margin تمالي كلاسنا تمهرنا بزعما مارجن تمهرنا ግን ህጅ ማርጅን ክንወስድ ካ ምክንያቱ ክላሪቲ የብልናን ናበይና ንቀፅል ዘለና ስታክ ማርኬት ናብ ረስሽን ገጽ እንድሕር ኮይዱን ማርጅን ህጅ ወሲድካ ናይ 100 ሽሕ ናይ ገለ ሽሕ እንድሕር ገዚእካ ጽቡቅ ኮላ ተስላልካ ሲ ጽባሕ ንግሆ እንድሕር ረስሽን መጺ ስታክ ውን እንድሕር again እንድሕር ወሪዱ yeah they will sell not ka position ክወስዱ so ማርጅን የለ ገለ የለ we're going to stay a minute ማለት እዩ so ክሪአና ናበይ መርሓና ብዝያዳ ረብዕ ክላሪቲ ክህልወና ረብዕ CPI ዳታ እንታኸበና ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝቕፅል ባይ ዘ ወይ ኣብ ማርች ቁርብ ንጹርነት ክብል ምናልባት ናብ ረስሽን ገጽና እንተኸይድ እንድሕር ኮይና so I know ትክክል ኣብሪሞ billionaire they don't care about people I agree that they don't care things the worst ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ርእሲ ኣሕዋት ክቡር ክኸውን ይኽእል እዩ ነገራት ክኸብር ብጣዕሚ ክኸብር ይኽእል እዩ ዝኩሉ ኮንስትራክሽን ካብ ሜክሲኮ ዝመጽእ ካብ ገለ ዝመጽእ እንድሕር ካብ ሜክሲኮ ክመጽእ ዘይክእል ኮይኑ ከቢር እንድሕር ዝመጽእ ኮይኑ no that's going to be bad yeah what is it okay if tariff go up it's better to come into production yeah because CS has a power in trading yeah I like that yeah it's a good one good but this is I know it's a good time to buy okay sure well this is not financial advice but the market is really great to buy that حزني هبا recession دحر مصا صقع الى 50 ايلم ريبورت خي هبا ورح 4 علت كلته خنتا يخبلنا خي we don't know so we don't know ما is going to end this just hop تتخيلوا get ready some cash and have the opportunities coming up like look this my goodness let me show this this snapshot my goodness down is 7% down and then Nasdaq is almost 13% a correction alla S&P is almost 8% down almost 9% look at what I want you guys to see Tesla 54.53 up 2022 was 75% the high something like that drop Giranera so about that is this a oh my goodness this is yes great opportunity but we don't know ክትቅጽል ትኽእል እያ maybe 195 ክትወርድ ትኽእል እያ ተስላ then 195 እንድሕር ወሪዳ ኣብ ሰዓት እዚ ንስኻ ያ big opportunity ገንዘብ ተሊካ እዚ ክብል ከሎ ግን እንድሕር recession እንተ ዘይብልና ኮይኑ we miss that day لو معلتي miss ክንገብራ ኢና ዝኾነ ምልክታት ዝሕዘ ይብል ኮይኑ ግን ናይ recession ምልክታት ክመጽእ እንድሕር ኮይኑ we might get this back tomorrow maybe back ክኸውን ይኽእል እዩ then ከምኡ ረብዑን ሪፖርት ክህልወና እዩ CPI ክንሪአና ሓቢርና ክንሪአና so ብዝኾነ we don't want to call this as a good day or bad day so yeah ናይ ተስላ በይና ቪዲዮ ክሰርሕ እየ ሳሚ ናይ ተስላ በይና ቪዲዮ ክሰርሕ እየ because it killing me a lot too so I'll back that بينا فيديو خسر حد حن راديو قبرة سلازي overall market كله خلنا لكن this is our pain and thanks so much you have something why نزل حتى ملسكم اللهم انتاي نزل حتى وريهم اللهم جنا بهجونكم مثلا ورح 4 علت كل تمرينا دن بمقصال داتا ذهبنا كاب هجك ساب زي كل تور حزبنا ناي job report نرينا ناي CPI كنرينا ناب inflation ناب sorry ناب deflation قص زمرحنا نحكينون او دون recession كمصي كنبلوكم هنا as of now ግን ናይ recession ምልክት ወላ ሓንቲ ብልናን እንታይ ዳ ኣለና where we have it like ናይ ቀረጽ high ከም ዘሎ ናይ ትራምፕ ይገብሮ ከም ዘሎ ጥራሕ yeah house price is nothing abrimo like house prices yeah interest is going to be down that's his target Trump is doing that like house price already ይኽብለኒ ግን what is the supply no supply nothing yet so yeah let's see yeah let's see بقى هجي مدلاو طرحي انتي دا it's better to have some cash on hand get ready something maybe big opportunity is going to come up مالك
Thanks, guys.